sozo ndabasuhuje nge banyita MC Derike nkambazaniye bimwe mu biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye hirya no hino. Uyu munsi munyemerere duterurire kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga higa ku guteza imbere ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Iyi nama ikaba izaba muri Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Ibi byatangarijwe mu nama mpuzamahanga yiga ku guteza imbere ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Inama ikaba imaze iminsi iri kubera i Paris mu Bufaransa. Muri iyi nama Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rukeneye inganda za nucleaire kuko mu myaka iri imbere ruzakenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi uzajya rukoresha. Yasobanuriye abo mu nzego zitandukanye bitabiriye inama ko u Rwanda rushaka kuba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2050. Kivuga kuri iyi nama n'ubundi yabereye mu Bufaransa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron byagarutse ku mutekano mu karere n'umubano w'ibihugu byombi. Aba bakuru b'ibihugu bombi bahuriye i Paris mu Bufaransa aho bari bitabiriye inama mpuzamahanga ya kabiri yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Paul Kagame na Emmanuel Macron baganiriye ku mubano ukomeye kandi utanga umusaruro urangwa hagati y'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda, ndetse banungurana ibitekerezo ku miterere y'umutekano mu karere, harimo n'imbaraga zikomeje gushyirwa mu gushaka ibisubizo birambye. Perezida Kagame yaherukaga mu Bufaransa muri Gicurasi 2025 ubwo yari yatumiwe na mugenzi we mu biganiro byari bigamije guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo hashakirwe umuti urambye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Kigali aho umugororwa yagerageje gutorokera mu bwiherero afatwa n'abaturage. Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS CSP Sengabo Hilary Emmanuel yatangaje ko hari umugororwa wagerageje gucika abacungagereza ku rukiko rwisumbuye rw'Inyamirambo, gusa yaje gufatwa n'abaturage. Ibi byatangajwe kuri uyu wa 11 Werurwe 2026 mu kiganiro yagiranye na BTN TV, aho yavuze ko uyu mugororwa utigeze utangazwa imyirondoro yagerageje gucika abacungagereza anyuze mu bwiherero. CSP Sengabo yagaragaje ko ibyo byabaye ubwo umucungagereza yarajyanye abagororwa mu bwiherero, gusa umwe muri bo yahise avamo asimbuka ubwo bwiherero ahita atoroka uwari umurinze. Yavuze ko nyuma yo gucika uwo mucungagereza yitabaje inzego za polisi zafatanyije n'abaturage mu gufata uyu mugororwa. Ati nyuma yo gucika uwo mucungagereza yitabaje inzego za polisi zari ziri aho hafi ndetse n'abaturage bose bakorera hamwe baramugarura. CSP Sengabo yavuze ko icyo gikorwa cyo gufata uyu mugororwa cyagenze neza kuko nta muntu wigeze agiriramo ikibazo cyangwa ngo ahakomerekere. Tugikomeje amakuru yacu, reka tunyarukire mu karere ka Musanze aho bamwe mu bagabo bo mu karere ka Musanze bashyizwe mu majwi kubera gutiza umurindi igwingira bitewe no kutita ku gutegurira abana babo indyo yuzuye. Byagarutsweho mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato kizamara icyumweru. Ubukangurambaga bugamije kwita ku mikurire y'umwana. Insanganyamatsiko ikaba igira iti duhurire mu muryango tujyanemo. Umubyeyi witwa Nyiramugisha Judith avuga ko hakiri abagabo bumva ko gutegura indyo yuzuye ngo bagaburire abana ari inshingano z'abagore gusa, ku buryo ngo bashobora kwirirwana n'abana
maze abana bakirirwa ubusa. Munyemerere amakuru yacu twambukiye tujye hanze y'u Rwanda, aho Minisiteri ya Siporo muri Iran yatangaje ko yavuye mu gikombe, yikuye mu gikombe cy'isi. Minisitiri wa Siporo wa Iran Hamadi Donyamari yatangaje ko iki gihugu kitazitabira igikombe cy'isi cya 2026 kubera ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bikomeje kukigabaho. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Iran kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Minisitiri Ahmad Danyamari yagize ati kubera ko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamunzwe na ruswa bwatwiciye umuyobozi, nta cyatuma twitabira igikombe cy'isi. Abana bacu ntibatekanye kandi mu by'ukuri nta buryo buhari bushobora bwo kwitabira iryo rushanwa muri ibi bihe. Yakomeje agira ati kubera ibikorwa byabo byo kurwanya Iran badushojeho intambara ya kabiri mu mezi 8 cyangwa 9 kandi bishe ibihumbi by'abaturage bacu, bityo rero ntidushobora kugaragara muri ibyo bikorwa. Iri rushanwa rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, riteganyijwe kuva tariki ya 11 Kamena kugeza tariki ya 19 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026. Iran yari yashyizwe mu itsinda rya G hamwe na Misiri, Ububiligi na Nouvelle-Zélande. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Mbifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.